A ovdje večeras kuca jedno veliko hrvatsko srce za koje se nadamo da neće patiti večeras i da ga neće ništa boljeti na kraju ovih 90 minuta koji nas čekaju. I puno hrvatske ljepote ovdje, naravno na stadionu, dobrih želja, svi uvjeti ispunjeni da gledamo jedan veliki meč, nadamo se uspješan i pobjedonosan meč. Naš poznati sastav, od njegu smo već dobili analizu u uvodnom dijelu, a ovo je Ukrajina iznenađujuća, Ukrajina, kako bih rekao, u odnosu na očekivani sastav. Tri druga izbor, jedan i drugi. Čorluka je sam na desnoj strani u potpunosti, mogao bi ga poslužiti. Gol, bravo! Gol, a to je Petrić! Njega si pozivao i prizivao. Najljepše što nam se moglo dogoditi u samom otvaranju utakmice. Nesigurni Pjatov, a znali smo da nije dobar na ove lopte, je boksao, izbacio. Petrić se našao na pravom mjestu. Hrvatska vodi 1:0. Savršeno otvaranje utakmice. Imamo rezultat koji nam daje i otvara sve mogućnosti. Ukrajinci su vrlo neoprezno djelovali prilikom ovog slobodnog udarca. Na našu sreću Petrić je reagirao fantastično. Evo vidimo ga, pratio je. Pjatov je po ko zna koji put loše reagirao kad su slobodni udarci u pitanju. Izvanredno, Hrvatska 1:0. Među njima postoji to sigurno da, ali strah ne. Bravo. To je Mladen Petrić bio, ali koga će otaj koliko ih ima samo ovdje. Su trojice bili oko lopte Ukrajinaca. Ovo treba blokirati. Jedan Ševčenko. Stajao je tamo, ostao je Pranjić koji je najniži, Ševčenko u naletu skoku. 1:1, šteta, olako propušteno ta prednost i sada smo, pa skoro ne na početku, nego se pokazalo u 13. minuti kako znaju biti opasni. Ne znam zašto se Šimunić ovdje sageo, nije reagirao kako on inače reagira. Da li mu je neko viknuo, bilo šta? Ne. Očito je mislio kako ne može doći do te lopte, tako nije ni skakao. Loše pokrivanje, nismo čuvali igrača, nismo ga gledali. Ševčenko je došao izvanredno iz drugog plana i samo zakucao loptu. Rezultata 1:1 koji nama ne odgovara, jer ovdje nama treba pobjeda, moramo stajati malo više, malo bliže centru. Luka može pucati, Luka Modrić šute i nezgodan Pjatov na mjestu. Pranjića. Pranjić je krenuo nekoliko igrača i šut. Pranjić ima i taj dribling i udarac, dosta golova postiže u Heremenu, pa u osnovu ne bi Bayern istovario toliki. Vjerojatno statistiku na polovremenu. Luka Modrić, ja vidimo Luka, šuti Luke i Pjatov puta siguran. Olić je bio tamo u naletu, ali lopta u naručju. Završen je minutu ranije prvi dio utakmice, Petrić drug. Nismo zadovoljni sa načinom na koji smo igrali u ovom poluvremenu. Ukrajinci su bili bolji, stvorili su nam dosta neugodnosti i u drugom poluvremenu moramo stvarno podignuti nivo naše igre i u trkačkom i u bilo kojem smislu i vjerujem da to možemo napraviti. Statistiku udarci ipak 8 prema golu. To je zamisao dobra, sasvim sigurno. Utih u našoj 16-tercu. Nazarenko i pogodak. 2:1 vodi Ukrajina usred Zagreba. To je Oleksij Gaj, igrač Šahtara. Ponovo smo bili bez reakcije u kaznenom prostoru, vidjet ćemo sad u ponovljenoj snimci. Petrić je stajao kao ukopan, nije uopće napao tu loptu koja je išla prema njemu. 54. minuta, najnezgodnija moguća pozicija, evo pogledajte, Nazarenko, Petrić stoji, i odlična kombinacija, Srna ostaje sam, Srna ostaje zavisana, Srna Pjatova pogađa Pjatova. Šteta, dobra akcija. U lijepoj prilici. Tu se bliža. Za mene svakako. Srna za Petrića. Daj ga. Neće ući Petrić, ali dobro je, šanse se pojavljuju. Kako je lijepa Srna prebacio, Petrić dobro primio, tu je bio Kučer. Dobro, Kovač na Modrića, Modrić ide u zonu šuta, Modrić, tu je Modrić, Luka. Ne može. Je. Ušle. Bravo Luka. Ušle.
Da vidimo da li Hauge pokazuje na centar. Da. 2-2. Luka Modrić ušlo je sada 68. minuta. Luka Modrić malo viđen, malo zapažen, ali evo ga, sada je nam otvorio neku perspektivu da ipak možda možemo dobiti ovu utakmicu. Evo samo jedan dupli pas, jedna lopta odigrana iz prve, evo pogledajmo. Luka Fino je Modrić. Mandžukić ostavio to, otvorio prostor Luki. Malo sreće ovdje u devijaciji ove lopte. Čegrinski je dobro blokirao, ali nije imao sreće. Ajdemo, valjda će ovo dati impuls našima da krenu još po taj treći gol. Dva i još tu imamo tih 20-ak minuta, nešto više do kraja. Evo Ogija. Hoćemo li ga? Ne, Leko. to je Leko. Dobro je, pravimo pritisak na njih sad. Srna Je. i Pjatov, pa to je to. Još jednom naši Šutiraj. pritiču. Ne, ide u dribling. Penal! Čisti 11-terac. Dao mu je žuti, ne mogu vjerovati. Žuti karton mu je dao. Ne mogu vjerovati. Pa to je Sa ovim je nevjerojatno, pokazao da pomaže Ukrajincima u ovoj utakmici. Da, Nisam želio komentirati do sada. Stvarno. Ne, ovo je lakrdija sad. Pa to je nevjerojatno. Žuti karton Srni za ovo. Meni se čini, provjerit ćemo sada. Još jednom pogledajmo. Žuti karton umjesto 11-terca. Evo kontakta ovdje. Da, tu je čista podmetnuta noga. Hauge daje žuti karton. Idemo, prebacivanje strane važno Znači, sad. tamo na švezni red, tu je Petrić i pokraj gola. Odlično. Pokraj gola Petrić u pomoć obrani. Dobra i kako je to izbio Ševčuk, bit će udarac iz kuta. Prekršaj nad Vukojevićem. Ali evo lopta i dalje kod nas. Evo lopta za Luku Modrića. Luka! No, istativa, ali može još. Ne može. Ne mogu vjerovati. Pa to je pehčina. Luka Modrić se probio i lijepo je Luka gledao, nišanio, prevario Pjatova i gotovo unutarnje strane stative i nije prošlo i onda se tu pronašao Timoščuk. Sada i Pranjić. Kučer, Petrić ima šut, dugo se namjestio. Još jedna stativa. Ne treba gledati loptu Petriću, nego ići prema njoj. Kako sada Petrić, ovo je peh, ovo nas neće. Tih 2-2, šta znači korak dalje i to daleki korak dalje smo od svjetskog prvenstva. Ukrajina, ja bih rekao, dobrim dijelom utakmice bolja, ali završni dio, 20-ak minuta zadnjih, apsolutno hrvatska dominacija i to baš superiornost.